sapa pulang jadi lawan pengantin cilai dasar bujur tampan sama kacamata pinanya anti radiasi jua harga tangah 200an jadi lawan pengantin ulun mau ucapakan ini tunang laki asal orang mana itu bang sampian apa tadi jadi keluar aja oh bebe jadi orang berebeng ini pang calon nang lagi ada calon lagi jadi orang berebeng cilai ujar nang lagi ulun lihat hari ini pengantin pinasando padahal gelegetnya ini harap di kalambu ladikan tadi nang berpendiran jua kepada nini ulun ni menghimbau pian niai ngitu masker mun kawa dibuka akan alamun pian betutup kalau kaina pian pingsan karena bau muntung atak kohok saorangan jadi nang lawan ini ulun memadahakan baik niai dibuka daripada hungak-hungak pian nang behinakan jadi ini tak lupa ulun menghimbaukan dan motor ngalih lalu habis kang berdiri pian di tengah jalan nah mantobak aja toyat nang tajuremben jadi ini panonton kepada tunang membawa motor sarumbungan nang pian bermobil ulun mau ucapakan banyak minta maaf pastinya nih tak lupa ulun nang mewakili tuan rumah nang mau undang kami nih acara pastinya di higa jalan jadi nang jalan pian terjadi kemacetan lawan nang di muka lamun kawa bedudukan kasihan di belakang randeh cilai longak-longakan jadi nang lawan pian niai nang bedudukan lalu tuan rumah pulang kita padahi bilanya ada tarpal di rumah pian beisi urak pang dikartak supaya pang penonton nyaman tuh dudukan jadi di belakang pulang memberi himbauan ujar nang di muka lamun kawa bedudukan kasihan di belakang ada kawa melihat pula melihat pulang jadi pengulun ini mana rusak
ucapan. Jadi sekali lagi ulun membulikiakan, bila ulun bang ada kaina mengucap salam. Jadi lawan pian kaina salam ulun cilah dijawabakan, bila kada menjawab madihin kita ampihan. Jadi sekali lagi ulun membulikiakan, assalamualaikum cilai kesan sampian. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Ini nang bebeju biru cilai nang membiranga kada hakun menjawabakan. Jadi sekali lagi ulun membulikiakan, assalamualaikum kesan buhan pian. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Tatap aja panginya cilai nang pinasupan. Jadi nang terakhir ulun mengucap salam, khusus pengantin dua laki bini menjawabkan. Jadi lawan pengantin ulun mau ucapakan, kaina salam ulun pengantin nai dijawabakan, assalamualaikum ulun mengucap salam. Cilai pangantin nang bini muntung nang betutupan, pinanya pang menyahot pangantin nang pinasupan. Jadi tupang ulun cilai menarusakan, 10.000 cilai ini ada sawiran, kada bisukan tadi kada dapat sawiran. Ulun nang bematihin makanya satu matanya, kalau ulun maampiakan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan, masalah to sawiran sakadar begegayaan. Cuman bila pian ada duit lebihan, atau hendak rejeki pian ditambah Tuhan, itu nang besadakah cilai diutamakan. Cuman bila besadakah hati nang keikhlasan. Jadi nang ni belenjur ulun menarusakan, pangantin itu penonton sungsung benar beendukan. Nang kanduk kuping muntong nang betutupan, sidin pang bejauh tapi nang kada kawa sudah tak kajel-kajel. Jadi nang lawan acil ulun nang mamadahi, nang karodong hirang mengamira ampah kasini. Nang bibir habang tuyat nang tanya raki. Jadi nang lawan pian ulun mamadahi, bila pian mengamira lampu blit dimati. Ala dimati. Terima kasih cilai nang lawan ini ulun mau ucapakan, sudah 30.000 hanya madihin pamulaan. Jadi ini belenjut ulun menarusakan, ada pulang 10 binanya duit angsulan. Tetap terima kasih ulun mau ucapakan, cilai 5.000 kada dihabisakan. Jadi pangkaina sidin maarit pulang, lawan tuan rumah nang sudah maundang. Saumpama ada amplok nang lebihan, pasti tuan rumah amplok hari ini banyak benar tuh dapatan. Istilah tuh bang kata malam nang mahitungi, kita bebegi dua tuan rumah hewan pamadihinan. Jadi ini bang ulun cilai menarusakan, ini cilai ini banyak benar duit sawiran. 15.000 asidin memberi pulang, acil bebeju hijau jua kada kalah, lewar ngini ginco jua kahabangan. Istilah bang kata kaya nang patok hayam. Jadi bang ulun cilai mau ucapakan, acil manyuruh berdiri nih memberi sawiran. 5.000 ini duitnya sing bukan. Tetap terima kasih ulun mau ucapakan, jua kepada nini
ulun mana rusakan. Jadi masih banyak Bang Dulai ada di tangan. Cilai tuh diimit, cilai lalu we ambulan. Ambulan Bang lalu kalau nang kana burit timbul dibuat sambian. Jadi ini berdoa kita sabar taat, mudahan tunang gering alakas disehatan, mudahan tunang duit pian nang banyak kelebihan. Cilai dibuka akan ditambahin sawiran. Alas sawiran jadi pengulun cilai mana rusakan, banyak terima kasih pian memberi sawiran. Jadi nang tidak lupa itu nang lawan pian ulun mendoakan, mudahan Bang pian panjang umur sehat badan, mudahan rezeki bertahan ditingkatakan. Banyak di belakang tuyat menampai sawiran, cuman ngalih benar di muka nang bedudukan. Ini nang beduduk sekadar menyaksikan, kasihan di belakang hendak manjulung sawiran. Ulun Bang bejelen cilai nang tangalehe, karena Bang mikrofon hari ini betale. Jadi nang lawan acil ulun rasa pinando lawan pian hari ini. Sidin tunjuk-tunjuk begetar ada di sini. Ulun minta rela lawan pian mau capek. Jadi nang 5.000 sidin juga memberi, bila pian memberi hari ini tak banyak. Kira bemadihin kita nang sampai asar hanyar Bang ulun akhiri. Jadi madihin ulun nang malanjuti, banyak terima kasih lawan pian memberi. Jadi ulun doakan buhan pian nang di sini, mudahan bertahan kita nang panjang umur sehat setiap hari. Mudahan Bang kita dilancarkan rezeki, mudahan sabar tahan lawan jua pangantin kita kawan naik haji. Ala naik haji jadi Bang ulun sekadar menyarankan, bila hendak menyawir pian kada usah supan, karena menyawir asal nang tu di hati pian nang keikhlasan. Acil Bang mengawai nang gelang tu di tangan. Jadi nang lawan acil ulun mau ucapakan, amun ulun manunti maka nang di tangan tiat harga tu puluhan. Ulun Bang bejelen lalu rasa karugian, jakana 50 nak ada bakal kawayan. Acil bakal kawayan harga 10. Terima kasih Bang lah lawan sampian. Jadi ini tak lupa ulun mau ucapakan, tuyat Bang hendak memberi niai Bang kumpulan. Jurang bila memberi betunggal-tunggal pian, jadi nang 5.000 ngini mulai pamulaan. Terima kasih acil kada sing ginjuan. Jadi lawan acil ulun nang mahmadahi, cilai hanya begeye kita madihin di sini. 10.000 tuyat sidin maong kaye, acil nang lamak begitar pian ke kiri. Acil tuh nang lamak niai mangalihi, habis tadi sidin cilai ngalih tuh memberi. Jurang bila pian hendak nang kada nyaman niai tuh hari ini. Nah tuyat 50 sidin pulang memberi kepada abang tampan hari
hari ini ulun doakan mudahan bang pian panjang umur sehat badan mudahan rejeki pian dilancarkan istilah bangai kata rejeki nang kaya hujan jadi lawan pian binanya belum bebini langsung kita doakan sudah kah? Oh ada bininya Ada jadi bang abang tadi nang mamat deh sekalinya tuh berduduk cilai nang calon bini jadi lawan pian ulun nang mau ucapi mudahan hajat pian dikabulkan ilahi mudahan bang pian dilancarkan rejeki sehingga tahun ini jua pang inya bebini jadi bila kabul doa kita hari ini jangan kada ingat bangai undang pulang kami ala undang kami jadi matihin ulur mana rusakan kasihan pang pangantin kadede disapa pulang jadi lawan pangantin cilai desar bujur tampan sama bak mata binanya anti radiasi jua harga tengah 200an jadi lawan pangantin ulur mau ucapakan ini tunang laki asal orang mana itu pang sampian apa tadi jadinya keluar aja oh bebe jadi orang bebe ini pang calon nang lagi ada calon lagi aja deh jadi orang bebe cilai ujar nang lagi ulun lihat hari ini pangantin pinasando padahal gelegetnya ini harap di kalambu di kalambu jadi lawan nang bini ulun nang mau ucapi ulun nang kada tahu bilanya malam ini kita nang malam minggu ya lah malam Sabtu dulu jadi lawan nang bini malam ini malam Sabtu cilai membunuh Yahudi pacang nang pinakao paksa tuh nang bini siapakan holo jemo karena malam ini pacang nang kadede bejo terus bejo jadi pangantin sudah jer malam tadi cilai membunuh Yahudi berarti pangantin tahu nang sunnah Nabi malam hin tadi itu malam Jumat pangantin membunuh Yahudi pantasai hari ini pinalapah to nang bini jadi pangantin ulun nang mana kone pian malam tadi sudah berapa kali berapa kali jadi pangantin kada kawa menjawab akan istilah li pangantin itu peripasipian cuman pangalan tohot pinanya baut longgeran jadi lawan pangantin sekali dihimbawakan bilanya tuh pangsempian malam ini pulang begentaran istilah pangkata imbah malam tadi istilah kita makan malam ini nyatembehen jadi malam ning ini pangantine malam Sabtu bunjah tuh sampian kada usah beesaan istilah pangkata tuan rumah tuh pahaman marah ujar sidin kalambu nang baguyangan karena atau bujangan ala bujang jadi bang ulun cilai manar
rusakan kita nang bemadihin sakadar begegayaan kepada pangantin ulun nang mana kune siapa ngarantian pangantinai di sahote ada sobat aku non bini jadi pangantin cilai nang manyahote ujar ngarannya lana tadi nang mamadehi suara pina uyuh pinanya bakas malam tadi jadi lawan pangantin ulun nang mamadehi tempulo hari ini cilai kita tak kumpulan jadi ini tak lupa kita mendoakan mudahan pangantin ini nang berdua panjang umur sehat badan mudahan pangantin hajat dikabulakan rezeki pangantin pastinya dilancarkan bila ulun berdoa kainah hulu sawiran karena bang doa tak potong ma ambil pulang jadi ngini doa ulun mambuli kiakan nini pina bang supan tapi harap baaksian walaupun sudah tuha gincu nang behebangan ada Allah nini nang bujang jadi berlanjut cilai bemadihinan kita doa pangantin di sini sabertaan karena tadi doa belum nang katuntungan jadi pangantin ulun nang lawan pian tak lupa mendoakan mudahan pangantin ini pang maulana siapa bebinian jadi ini pangantin kita mendoakan lidah ngaran nang bini cilai ini maulana ngaran nang lalakian mudahan pangantin nang ini dua lagi binian mudahan panjang umur pian nang sehat badan mudahan bang pian rezeki dilancarkan napa usaha pian diberi keberkahan mudahan pangantin ini ruhui rahayu mudahan tuntung pandang mudahan nang laki cilai dikuatakan sehingga pang lidah lakas nang betianan ini bulan mulut kita nang betemuan bilanya pian lahir ngarani haji Ramadan jadi ini belenjut ulun mana rusakan tadi sudah bang beut di pisiti hulu pian karena malam tadi imbeh tak pakai sayang jadi ini tak lupa kita mendoakan mudahan nih pangantin itu pang menjadi keluarga sakinah dan juga tuh mawaddah dan juga tuh warahmah kita mendoakan dunia wana akhirat mudahan kada terpisahkan jadi madihin ulun mana rusakan acil nang pina bingung nang apa dipikirakan pinanya bang sidin sambil mahayal-hayal jadi lawan acil ulun betakon pulang pian tuh di rumah adalah tulang nang laki bilanya kadede nyaman diri karena jurai sudah bebini cuman nang dengar habar cilai handak manambahi jadi pengulun cilai mana rusakan kami nang bemadihin umai liwar nih memandang ada tahu pian cilai nang katuhaan ulun bang memandang cilai kada hendak belewan kalau pina pian guring malam ini tuh tabayang jadi madihin ulun mana rusakan tadi gesan pangantin sudah didoakan
laki datang tuh kesini cilai sakaluargaan. Buhan berbay tak lupa kami doakan, mudahan buhan pian itu kaina bulik itu nang salamatan, mudahan buhan pian bangai sakaluargaan selalu panjang umur dan juga sehat badan, sehingga wan kami kawa pulang bertemuan. Pinanya nang laki ngini bang pastinya sakololos pundukan, karena ngini bejo begemis kebenaran. Jadi dengar haber cilai ngini nang laki ujar orang panyairan, cuman ulun suruh tadi nang inya supan, padahal menyair bangai nang kada bapak itu ditampilkan. Istilah bang kata bilanya tupang kita diberi kelebihan, diungkai-ungkai jangan disembunyikan, asal jangan pang maungkai barang pian di dalam ala di jadi bang nini atau banyak memberi pinanya ini duit pianlah paribadi, ulun bang takutan kalau ada nang menyuruhi han abang nang ini aur nang 50 sidin nang memberi, jadi nang lawan abang ulun nang mau capi sidin bang memberi cilai nang mau jai, amun ulun sambut kaina disintake pas ulun kade depat niai ulun tasupane, ulun yakin haja bila sudah rajeki atau apian tan niat niai di dalam hati, bilanya memberi ikhlas nang dalam hati supaya tuh rajeki makin ditambah ilahi. Jadi ini duit nini nang menjulungi 10, 20, 30 dihitungi ini ay 40 lawan harga 10 ini berarti sawiran abang ini nih ay kada papa tetap ulun syukuri. Jadi nih 15 acil bebeju kuning niat nang memberi, walaupun pang paluhan nasidin sampai kadehi. Jadi lawan acil ulun nang mau cape mudahan cilai pian itu disayang laki, sehingga laki pian akan sampai bebini. Jadi lawan ini ulun nang mau cape dahulu bang di rumah masihlah ada kae liwar acil nang lama katanya ring manyahote. Jadi lawan ini langsung kita doakan cilai ini mudahan niai kae selalu dikuati, ujar niai kata tuha kalade, walaupun kae tuha niai tetap tak gencangi lah tak gencangi. Jadi matihin ulun mana rusakan ulun cilai bergaya di dalam bemadihinan, masalah lagi bini padahal nang pastinya akadede pengalaman, karena bang ulun cilai masih bujangan abuhan parigi niat nang berdirian nang inya bepayung nah pina cilai supan nah kana payung kepala. Jadi lawan pian ulun mau ucapakan sakadar lawan pian ulun nih hendak memandang lawan kakanakan nang baju armani pian nang betulisan bejauh sedikit kasini nang benaungan. Jadi lawan kakak ulun mau ucapakan nang karudung habuk harap benar beaksian warna gincunya cilai nang mempesona tanyaman dipandang-pandang bila nyaman ningau cilai asa gelianan ujar nang amang Idris mari jut ka dalam-dalam ka dalam.
jadi pengulun cilai mana rusakan kita bemadihin ini nang belanjutan jadi ngini acil orangnya parawaan rancak ulun tak dapat apabila bemadihinan pasti sidin ini ada menyaksiakan mulai awal madihin sampai nang paampihan cuman imbeh saruan berakat kabebenyakan jadi madihin ulur mana rusakan sudah berapa lawasnya bemadihinan jadi pukul 2 sudah lewat jam tangan ini anak siapa bagus bener sing lamakan lalu tuh sayangnya cilainya lalakian kepada bang umanya ulun menghimbaukan susunya antoy-antoy lamun kawa diberi kutang beri kutang jadi madihin ulun nang malanjuti dingai kakak begaya dingai jangan mahirane inya bina sarik cilai tapi kadeweni nini awak aja cilai nang talamake nyaman bener dijepai bina manganyolhin tadi jadi nang lawan ading kakak nang mama dehe mudahan dingai pian sehat setiap hari mudahan bang inya cuman makan haja licil nih tak genjangi jadi nang lawan ading ulun nang mau cape rambutnya pina ikal bagus bener hari ini cuman bila panjang ding lah diminyaki ada nang bebeju hirang tuyat kada tapi begigi ada nang baju habang giginya tak genale ada nang bakopiah ujar nang bebeu ari bebeu ari jadi bang ulun cilai menghimbau pian kepada buhan pian anang berdiri di jalan jadi paman pintul ujar nang hendak lalu permisi hulu pian sudah lawas benar sidin mahadengi buhan pian membuka jalan utupang tu sidin begana tu di sana mengenang berjualan ujar siapa sidin lalu ke hadapan jadi kami berlanjut cilai membawa akan kita nang bemadihin ini bang hanya hiburan pangantin dihiga pinanang kahumapan kami nang bemadihin pangantin satu mat lagi juang ini ampihan paling hari ini pian nang kauyuhan tapi nang malam ini pulang pinanya kalapahan cuman malam ini pengantinai dikurangi pada hinta di malam bila malam tadi pian sampai nang 10-an paksa malam ini palingan 3 kali kasihan bini pian kalau pina bepingsanan jadi pangulun cilai malanjutakan tadi kita doa sudah kesan pangantin ulun mau ucapakan jadi ini tak lupa ulun terima kasih kepada tuan rumah lawan kami sudah mengundang juga terima kasih kepada acil-acil atau wajuan ini nang apa dipikirkan si bintang pinanya ada hayal pikiran pinanya imbah memberi nini rasa kehilangan jadi niyai pian ulun hanya begaya niyai nang tuan pian ulun bang tahu wai pian memberi ini ikhlas nang bebujuran jadi tak lupa ulun mau ucapakan ulun meminta rela juga meminta ampun minta halal berataan bila
bila dalam madihin terjadi kesalahan, bila nyabang ada sikap atau ucapan nang maulah sampian di hati kada nyaman, nang jelasnya ulun sakadar begegayaan, jadi tak lupa ulun melanjutkan kita langsung berdoa di sini sabertaan, bila ulun berdoa pian diaminakan, karena bang doa cilai nang dibenyake supaya nang pastinya dikabulkan Tuhan, jadi kita berdoa sebelum dibulihkan, lawan ading di muka nang memicik HP kain ada holobian, atau ading nang lama kain holo bermainan, kita bang berdoa dinglah sabertaan, atau acil-acil berdiri betalimpuhan, belum lagi doa sudah angkat tangan, jadi bang doa ulun memulai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkat salawat kita sabertaan, panjang umur juga sehat, mudahan rejeki kita tambah meningkat, ngapa usaha kita mudahan tuh berberkat, mudahan bang kita bertaan kabul hajat, mudahan bang kita ini sabertaan kaina dapat syafaat darilah baginda yaitu Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkat salawat kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat, ala ke akhirat. Jadi bang doa sudah ulun ucapkan, berarti bemadihin satu mat lagi ampihan, karena bemadihin kada kawasarianan, terutama nih pangantin sudah nang kauyuhan, mana jua pangantinai ulun nang bemadihin kada ada lagi sawiran, jadi nih madihin ulun hanya di sini cilai nang membawakan, banyak minta rela bila ada kesalahan, ulun minta ampun bila tak salah ucap di hati kada nyaman, ulun mewakili cilai nang sarumbungan, kami terima kasih kepada sudah mengundang, atau jua abang atau jua acil nini bang pian di sini sabertaan, jadi nikmatin mungkin sampai di sini cilai nang bertemuan, karena bang ulun tak dedeh lawan pian, jadi nang tidak lupa ulun nih melanjutkan, padahal inya melirik tapi cilai bina sopan, paksa lawan pian ulun nih mempromosikan, jadi iki ulun seniman negara ka itu bangaran, jadi Abu Nawas ibdi ulun bangaran, hendakah nomor HP nyaman memberi pian, jadi totem polo HP nya di tangan pian nih kada usah ginlah maingatakan, ngini nomor ulun nih khusus nang bujangan, jadi nang pastinya sebelum bemadihin terakhir ulun bawakan, nang mana tuh nang bujang kawah jadi ingatakan, atau dicatat kita tuh di WA berataan bakawanan, jadi nang pastinya ulun menambah kontak jua lawan sampian, jadi nang nomor ulun mau ucapakan saumpama nomor ulun sudah disebutakan, kawah aja pian apabila pulang maundang, jadi nang nomor ulun mau ucapakan 0878 itu nang maawale 1609 itu nang manangahe 99 lawan 29 itu nang maakhiri, jadi nomor ulun nang itu 12 biji, jadi nang lawan abang atau nang calon bini, pina
bilanya nih bang inya parak lagi nih nikahan pacang dua lagi bini tapi bang nang bini pinanya kade tapi tinggi sedangkan nih nang laki awak nang pinah beisi jadi lawan nang laki kami mau ucapakan bilanya tuh sempian lawan bini tuh temuan istilah bang kata sudah dinikahkan apabila lawan bini bang nang asaan jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan cilai kami madihin sampai di sini bertemuan paina madihin pulang dilanjutakan apabila tuh di sini pulang ada tuh mau undang tadi kita doa sudah sabartaan ulun membawa pantun ini hendak penutupan jadi bangan tinai ulun meminta rela jual lawan sambian apabila bang ulun ada salah ucapan lawan tunang bini ulun kulir besalaman kalau malam ini cilai kada beberian jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan cilai ini pantun terakhir kesan sampian apabila jerujuk cilai daun mempaya ada paikat lagi ini dedayan kain apabila jodoh hari ini tupang sampai menjelang nang ini hari pengantin si 45 cilai kuriting patah ada patah sabila pastinya dihiga kaja kami sarumbungan hari ini mengucapkan kepada nih pengantin mudahan tuh menjadi pian keluarga sakinah mawaddah warahmah mudahan nih pengantin selalu bahagia bila jarum patah jangan disimpan dalam hati bila kata ada yang salah jangan dibuat dalam hati ulun bemadihin hanya nang bedayaan lawan kian tuh di sini ulun manusia biasa mana jua madihin ulun kada catatan langsung ulun marinci imbahan cilai kana behen luput jua bang pastinya ulun minta rela bertahan mudahan Tuhan kita selalu sehat badan sehingga tuh kaina kawa pulang bertemuan bila titik-titik menyene mencuri landa ada nang kura-kura hendaknya di berumahan kami hendak permisi cilah hendak bemanda terbang hendak besatap langsung kami bertahan jadi nang terakhir ulun mau ucapakan wassalamualaikum kesantian berataan ilahi kami bersatu langsung bertahan coba bertahan paman